nadgradnja, odnosno državi i sve te institucije postaje sredstvo za stabilizovanje kapitalizma i za njegov razvoj. Zbog toga su ti političari, kao što je Blair, Schroeder ili sad Merkel, oni su u stvari dvorske lude multinacionalnih koncerna. I zato više nema velikih predsjednika, kao što je bio svojevremeno De Gaulle i tako dalje. Zato što u stvari kapital sa svojom logikom velika riba proždire malu ribu. Prvo, prožire sve političke snage koje se pojavljaju u toj rani, a drugo, to postaje totalizujuća logika života. Zato više nema pravne države. Jer demokratija zapadne u stvari politički oblik vladavine kapitala nad ljudima. Znači, upravo te zemlje koje su najrazvijenije kapitalističke zemlje, da bi kulturni nivo stanovništva trebalo da bude najviši, ukoliko se čovjek rukovodi nekim principima humanizma ili demokratije, sasvim se suprotno stvari odvijaju. Znači, stvara se masovni idiotizam. I to je ono što je kod nas sad prisutno. Znači, sve ono što je spada u kulturno nasljeđe srpskog naroda uništava se, jer bez kulturnog nema ni slobodarske ideje, odnosno nema slobodarskih pokreta. Čovjek bez kulturnog nasljeđa je gori nego zver. Tako da je to, mi smo sad pod tim strašnim udalom te Coca-Cola kulture. I zato se vrši pregrupisavanje ovo što rade Dinkić, Koštunica, Tadić i tako dalje. Oni u stvari pokušavaju potpuno da podrede naš prostor amerikanizaciju duhovne sfere. I mi mora da postanemo đubretarska radna snaga Evrope. Znači, to je ono što se predviđa za srpski narod, to je takozvani ujedinjeni Evropi. I mi mora da se pomirimo sa tim, da smo mi ono što je Đinđić govorio u Nemačkoj, da smo mi narod bez kulture. Znači, to je teza u kojoj u Nemačkoj postoji godinama i naši političari to instrumentalizuju kad idu na zapad i znaju šta odgovara zapadu da govore. Znači, njima odgovara da oni govore da smo mi idioti, die Serben sind idioti. To su teze koje recimo Đinđić proturo u Berlinu i tako dalje, za to dobio velike pare. Prema tome, otporaši, čitavata, oni se nisu borili za duhovno nasleđe. Oni se nisu borili uopšte za budućnost. Oni su se borili samo za pare. Trebalo je zbaciti Milošević i dovesti na vlast dosovsku bandu. Znači, u tome se radi. Cijela priča se ovdje odvija samo u političkoj radi. Amerikanci su ubacili preko 35.000 bombi, znači punjenih sa oštrovašenim uranom i tako dalje. Znači, preko 500 godina će u stvari one da zrače i da uništavaju stanovništvo i tu i vodni tokovi i tako dalje. Znači, to je jedan genocid, jedan tihi genocid. I to se radi svuda u svetu. Znači, svuda u svetu se radi jedan monstruozni mehanizam je u pitanju i ako se ne budemo integrisali, znači kao narod i ne tražimo ta racionalna rješenja koje nam daju ne u ovom kontekstu dosovaca koji klasne interese postavljaju iznad nacionalnih interesa, znači protok kapitala, pljačku naše zemlje sa strane zapada, mafijaške bande i tako dalje. Zato se govori o tome da smo mi apatični, to se stvara, apatija se stvara u ovom društvu. Oni to rade namjerno da se ljudi ne bi politički integrisali i da bi srušili sa vlasti ove izdajnike i doveli ljude koji će biti u stanju da se izbore za strateški interes našeg naroda. Zbog toga su na našom zemlji leteli preko 1200 aviona dnevno, znate. Zato što je to jako moguće. Zato su naši ljudi prebačeni u Hag, znači svi oni, Milošević i tako dalje, koji su se borili za slobodu našeg naroda. Zato što je to primjer koji bi mnogi da slede. Rusija sa Putinom i mnoge druge zemlje u stvari, koje dižu glavu i taj američki poredak zapravo postoji na iluzijama i bombama. Na iluzijama i bombama. Ali čitava druga sfera sa kojom su oni nekad ponosili ideja budućnosti, ne znam, prava i tako dalje, sve to bačeno na stranu. I pitanje je koliko će dugo oni još da prežive sa tim jednim monstruoznim mehanizmom koji u stvari znači nevjerovatno iscrpljivanje svih resursa u svetu. Nemačka pokušava da otme Vojvodinu Srbiji. To je ulazak naša u Evropsku uniju. To treba da znaju naši građani. Šta je Đinđić obećao njima, šta im obećava Koštunica, a pogotovo Vuk Drašković. Treba da se zna šta se traži od nas da bismo ušli u Evropsku uniju. To su stravične stvari koje se dešavaju. Traži se da Sandžak dobije status autonomije koji daje status državnosti. To su elementarne stvari. Mislite Volksdeutscherima da se vrati? A naravna stvar, Volksdeutscherima i cela priča se svodi na to da Nemačka ovlada Dunavski slivom. To je njihova strateška orijentacija, znate. Ko što je strateška orijentacija Amerikanaca da napravi zid između Rusije i Evrope, znate, to je Poljska, Rumunija, Bugarska, Srbija i tako dalje. Mi smo taj vojni koridor i zato se stvara Velika Albanija, zato se odcepio Crnogorodnjaci i tako dalje. Da bi se iskoristile te teritorije da se stvori jedan monstruozni poligon vojni u suštini i zato je takav novac uložen ovde, znate, za potkupljivanje ti otporaši, te bande dosovske i tako dalje. Ogroman novac je uložen jer to je adekvatno značaju strateškom koji naš položaj ima, znate. To je bitno. Da se napravi taj vojni koridor, s jedne strane da se napravi znači novi, jedan betonski, belinski, mnogo gori zid između Rusije i Evrope, a sa druge strane da se spreči da Evropa ide prema Bliskom istoku. I sad vidite sa energijom kako se stvari razvijaju. Pa to se ispod žita, ispod javnosti, ovo što mi ne znamo u stvari, i se javno ne daje, tu sad borba za puteve nafte, gasa, sve se radi, znate, sve to u pripremi, znate, ko što američki generali
određuju šta će u Vašingtonu da se kaže koji delovi teritorije, znate. Recimo ta baza Bond Steel, pa to je najbitnija stvar. I oni uzmu šester i određuju koliko im treba za dolet aviona, znate, i tako dalje. I to su teritorije koje mora da budu ubačene u celu priču. Otporači kako su funkcionisali. Oni su funkcionisali na prodi, znači što više uništavaš ovde, toliko je veća šansa da dobiješ stipendiju od Amerikanaca ili neku Coca-Colu ili neki McDonald's, onaj sandvič i tako dalje, znate? U vrećama su para dovošene ovde i tako dalje, otporači samo od Kongresa $47 miliona, a to je još sitno, znate, šta su dobili ljudi ko što su Demokratska stranka, DSS i svi ostali, su ogroman novac dobili, znate, ogroman novac. I to je sve po inostranstvu, uglavnom, i sa tim se manipuliše, znate, putem naših ljudi se kupuju ovde. Mnogi ne znaju da ti naši, da su to samo imena, ko što je recimo Soros inače ime. Soros je ime, iza njega je CIA. Mislim, to je budalaština čista, kogod veruje da je u pitanju neki humanista, pa što on ide u Ameriku pa pomaže tamo ljudima kad ima na desetina miliona ljudi koji nemaju leba da jedu i tako dalje. Nego našo baš da pomaže Slovene na ovim prostorima i tako dalje. Budalaština jedna. To je sve način u stvari da vas razore i ja kažem toliko njima bitno u toj globalnom ratu da se Rusija odvoji koja ima sirovine, energiju koja se razvije i tako dalje od Evrope, jer Amerikanci će doći u poziciju Engleske u kojoj ona došli s njih 2 rata. Oni gube Južnu Ameriku, centralnu, malo fali da izgube Meksiko i šta će biti od njih? Gde će oni da se pojave? Kina čitavu Aziju jede, da tako kažem. Šta je sa Afrikom? Isto u Balkan, jel? Oni nemaju gde je, čoveče. To je u stvari jedna očajnička borba i oni nastoje da iskoriste, sutra će Boko Kotorska biti u stvari velika baza NATO, gde će dovesti svoje podmornice i tako dalje, nuklearno naravno, zatim Albanija, Makedonija, zapadni se odcepiti, tako. To je njihov plan, znači velika Albanija da se ušanče, znate, da ušanče se na Balkanu, stvore korumpirane režime i to postaju gusarska gnezda, bukvalno. Vi nemate tu mogućnost da se suprotstavite tome. To su radi na Bliskom istoku. Tako su stvarali te male državice i onda tamo naprave svoje vojne baze i čim ti progovoriš, razumeš, oni to odmah uklone, dovedu nekog drugoga i tako vladi sa tobom. Evropa ne sme da se suprotstavi tome. Oni su svesni toga, znate. Ali važnije je da Mercedes prodaje svoje proizvode u Americi, BMW i tako dalje. Znači, jer oni u stvari vladaju Evropom. To su ti koncerni koji gledaju svoje interese, znate. A kad vi govorite o kosovskom mitu danas, pazite, vi ste najveći neprijatelj. Kakav je kosovski mit? Kakva borba za slobodu? Kakav car Lazar, znate? Vidite koliko je to prljavo. Jer u stvari oni odmah dolaze do ideje, do analogije sa Miloševićem, znate. Upravo se o tome radi. Jer ja sam u Nemačkoj kad sam bio to objašnjavao, kaže kako vi možda veličate cara Lazara i kosovski mit, ti ljudi koji su malo obrazovani pa su znali neke stvari. Pa ja kažem to jeste poenta, vi startujete uvek sa imperijalne logike, vi samo ono gde ste pobedili tu gledate kao nešto veliko. A suština je naša da mi jesmo izgubili na Kosovu, ali nismo izgubili volju da se borimo za slobodu. Car Lazar je poveo srpski narod da se bori za slobodu. Borba je izgubljena, ali vera u slobodu nije izgubljena. I u tom smislu je on jedna simbolična osoba. Znači, ono što je Pavković govorio, ne idemo mi da pobedimo NATO pakt, vidimo da se borimo da sačuvamo našu zemlju. To je poenta cele priče. I zato su Olivera sada kolonijalni mitovi nameću. Sve ovo što se sada vrši, revizije istorije i tako dalje. Mi sad imamo kolonijalne mitove koji se nameću kao nešto, znači mi moramo da budemo na slobodarskom statusu i da se sa tim pomirimo. Vidite, to je ono što Zapad sve vreme govori kao vi mora da prihvatite da ste odrekli. Ne ono da se Kosovo odcepi, nego da mi prihvatimo odcepljenje Kosova. Jer oni znaju da to neće biti večno, ko što nije bilo ni u tursko doba, ni u vreme nacističke, odnosno fašističke Italije, znate. To njih plaši. I oni znaju da se u Beogradu bije bitka za Kosovo. Ako ovde na vlast dođu ljudi koji će se boriti za opstanak naše zemlje, mi nećemo izgubiti Kosovo. Kosovo će biti izgubljeno formalno možda, ali faktički, dokle god srpski narod ima snagi i volje da odbrani Kosovo, ono nikada neće biti izgubljeno. Kad ima čovjek u vidu šta se dešava na zapadu, u toj Nemačkoj, gde buja taj fašizam, gde je ogroman broj ljudi, samo u Evropskoj uniji preko 35 miliona ljudi nemaju posla, od toga ubedljiva većina su mladi ljudi. Sad obaraju nadice, pogledajte Francusku, pogledajte Englesku, pogledajte šta se dešava. U Engleskoj nestane godišnje 40.000 dece, malolete, znači 7, 8, 9 godina devojčice, i završavaju prvo kod pedofila, a posle i kasape i najpoznatije njihove klinike otkupljuju organe, pazite, organe na crno, preko 40% danas se u stvari dobija sa tog tržišta, monstruoznog tržišta i tako dalje. Koliko naših devojaka je završilo na zapadu u tim klinikama iz kasapljene, šta ja znam. Hoću da kažem, to je jedan svet monstruozan u suštini. On se zasniva na principu pare ne smrde, to je jedina logika koja tamo vlada. I sad će neko nas da tretira na neki poseban način, zato što smo mi Srbi, svi će da nas vole. Pa to samo idioti mogu da pričaju. Ali tim bitangama to odgovara zato što oni planiraju da prave biznis ovom. U suštini radi se o pljački. Oni su ortaci sa tim bitangama sa zapada u pljački našeg naroda. I oni stvaraju medije, pazite, te novije, televizije i tako dalje. Oni stvaraju taj mit. I mnogi mladi ljudi, pogotovo studenti, se hvataju na to. S jedne strane, Dinkić i ove bitange, one posao ne omogućavaju da mladi ljudi imaju, možeš ti da budeš pamet, da budeš što hoćeš. Ali ako nisi pokvarenjak, ti nema šanse da prođeš nigde, čoveč.
Ti moraš da se vedeš na nivo uštve jedne. Ima ljudi koji još uspevaju, ali suština je u tome, znate. I onda šta, kad nema šansu u svojoj zemlji, 85% mladih ljudi će da napusti ovu zemlju. Znači, nemate šansu u svojoj zemlji, vi morate da pravite mitove. Morate da verujete u nešto, slušajte. Morate da verujete u nešto, ne možete da verujete u Marsovce. Jer javni mediji i tako dalje, oni to prikrivaju. Oni ne žele da daju pravu situaciju u Nemačkoj, odnos prema nama i tako dalje. Oni to ne žele da urade. I oni stalno, onda se Olivera ruše mitovi u Evropi. I onda ne mogu da zaluđuju ovu decu, znate. Ne mogu da ih zaluđuju. Umjesto da se te deca okrenu prema naša zemlja je divna zemlja i pored svega što su na ovaj bitange američki uradile, to je izvanredna zemlja, mi imamo šanse fantastične da se razvijemo. Imamo pametni ljudi, imamo još uvijek školski sistem koji je bolje od onog koji je na zapadu i tako dalje. Ali nema perspektive, znate, napravljena jedna atmosfera beznađa. A da kad otvorite novine, kad pogledate šta se dešava, slušajte, sve ljudski što postoji uništava se, da bi se ubilo ljudsko dostojanstvo ljudi. A kad se ubije ljudsko dostojanstvo, ti onda više nećeš da se boriš ni za šta. Ti ćeš biti jedna krpa. Krpa sa kojom će kapital, mafijaške bande ne mogu da rade šta hoće.